endzhaku ka tin'hweti ka ku va khomixini ya Zondo yi tshamile ku wisa, namuntlha Mutshama-xitulu xandla xa muahlurinkulu Raymond Zondo u humese xiboho mayelana ni xikombelo xa Arthur Fraser. Khale ka nhloko ya xiyenge xa swa vunhlori a kombele leswaku a ta konanisa tin'wanyana ta timbhoni leti nga n'wi lumbeta hi nkarhi lowu a va nyika vumbhoni eka khomixini. Zondo vula leswaku huvo ya swiyenge swa vunhlori a va tiyimiserile leswaku va n'wi nyika matsalwa lawa a vula leswaku wa ya lava, kambe swi tsandile naswona u tsandzekile ku va kombisa leswaku hikokwalaho ka yini a nga agimetanga rhengu leri. He has not complied with that in order to get the documents that he contends he is entitled to get. He has not explained why he has not done so in circumstances where he told this commission on affidavit that those documents that he sought were very important in order for him to complete his statement and to give this commission a complete picture. In all of these circumstances, I've concluded that the applicant's application stands to be dismissed, and it is so dismissed. Muahluri Zondo u tlhele a vula leswaku va huvo ya timhaka ta swa vunhlori va nyikerile mapapila lawa ya lavekaka eka Fraser, kambe a swi ta tika swinene hikokwalaho a ku fanele ku landzeriwa milawu yo tika swinene ya ku susiwa ka vuxokoxoko lebyi eka xiyenge xa vunhlori bya tiko. Loko swa ha te tano, xandla xa muahlurinkulu Zondo u vula leswaku wa karhi ku gimeta vulavisisi byakwe bya khomixini. U languteriwa leswaku u ta nyiketa xiviko lexi eka President Ramaphosa ku nga ri khale.